Ekitabo kya Zaaburi eshurana na mukaaga. Ruhanga kwali obuhungiro bw'abantu be. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya bene Kora. Ekyeshongorwa omu buraka bukye. Ruhanga niwe buhungiro bwitu kandi amaani gitu omuhwezi buzima otaburambiro by'enaku. Nahabwekyo tutulitiina n'obwensi yakuhinduka enshozi zikasindukira ahagati y'enyanja, amizi gayo gakahorera gakahinduriza n'ebungo bikatengesibwa okwehuura kwayo. Sera. Hariho omugyera okusheneneka kwagwo nikushemeza orurembo rwa Ruhanga omwanya ogurikwera ahurukira boona tuura. Ruhanga ari hagati yarwo tirutengesibwa. Ruhanga ryaruhwera kare nibutagurukana. Amahanga gakajagarra obugabe bwarabanamu. Yagamba n'eiraka rihango ensi yayaga. Mukama w'amahe ari hamwe naitwe. Ruhanga wa Yakobo niwe buhungiro bwitu. Sera. Mwije murebe emirimo ya Mukama okwaresire okuherekyerera omu nsi. Amaraho engamba okuhika muheru gw'ensi, ahenda amata, amacuma agatemamu kabiri, n'ebigaari abyosya n'omurro. Mucurere mumanye kundi Ruhanga. Ndyahimbisibwa omu mahanga, ndyahimbisibwa omu nsi. Mukama w'amahe ari hamwe nitwe. Ruhanga wa Yakobo niwe buhungiro bwitu. Sera.